cash there when I man can meet me there. You must show you like a Fanta. Guess I don't know anyway. Fat want to find me. Shusha me, I will feel fit. Shusha, I want show more. Lobby, careful. Get to what the lobby bow. With your own big acona. Sweet it, Galioshon, more. And for me, so dear to for Lumbi. That for people's mashy burn. Life in them. Who you okay? Oh my God. Oh my baby girl, are you ready? Who put the fuck? I go fear. Self batch me chiamu. What's my Joes? And then you go inside, right? What's it? Akwaba. What's a Joe? Self batch up woman. Boko when you meet him. Now, so I'm ready. I don't know. Me buy and your bonny say. Yen na yeni masam dada no a wo ka se na nsaso no memra na afi na maba nti mesi me ba behwe se eniomam ti se wo hwe eniomam kusi ye se me ka se na me dware o me do be Mpoano na me dware wo okay so wa bo an de mabo me ho na mestre se be ya de wo bia no na nne no wa ma mehunu ntam ho be no na wa ma mehunu sikasam no mu ntam na ankwayesa dano de no me mpesa medical so wa bibia nso ye computer it is a computer na check ba chuo mati ene wati me hwe na ma fa na ma na ba na ma kudware wo ba chuo Asa media misre kura Mpoano na akudwale misese umla na mimusa no I'm calling me if you have. Oh, Bell, Bebo, I travel to any York. The boy tell the castle attack. Apasa is a way. Attack. Any your acrobat to take it, Gamane. Boo. Jebo at all. Oh, the bonus in woman. Who pedants are? Now, maybe who going? I think now we shall be again. Who more know to buy? Miniska. Who pesca hospital? Who are go NHIS card? Who peso private? Private clinic. No, can't fit NHIS. Damn it. Just give me the money. Just give me the money. The mouse can now walk private clinic. Now the NHIS card. Now what the Miska Jelaka? Eh? Me minke bukote ni doctor ke kemula ke mi nkreba fasikane mame me fa dance come out I don't want to talk NHIS be olake nya me oh god that time le lojugba me pa mo cho mi ti mi bie so hwede to me bie so now say 5 Ghana cedis sofo nti mi pa cho ujidi pa say enye nkuto ni adwonwa sibi na mode aye yi wa yelela onyame de na modi for so mane ye sponge no 2 Ghana cedis 2 Ghana cedis we so we de ye ton go krom 2 pesos ni ade ahoma onyame de fa odi for so ma odi dware ayare for mba jani de bi soap no so ye 5 Ghana cedis soap we say ala tasemina heba hama onyame che odi for mo odi so
titiri. Epo na obekwa akodware no so ye 10 Ghana cedis. Epo de he. Epo. Yeah, dankra he ya nchi. Yeah, dankra yeah. Asa po de sister ye kwasa ye nji. Oh, epo no ye no ya G portion bi. Nyame ya che odi for baby a odi ayare for ko okudware wo. Ya de woko ho nso ye tua tax ne niama wo so. Until you have to pay. Epo no so. Yes. Until epo no 10 Ghana cedis. Consultation fee 75 Ghana cedis. Ena bia ye ko no na bibia sem bi betimi esi. Ti eno so betua 15 Ghana cedis. Ye ko keke na ye nyina ye kutaka ba ko aye ko no. Na metua sika nto ase na se bibia nsi so e. Oh, bi nso aye ko na bibia kosi. Sika na bia otua ye mpompo na aye nso. Bibia nsi otumi de ma oba akeko ba. Eno ye 15 Ghana cedis. Nso kan na ba ye 112 Ghana cedis. Onyo ka de care. Ka doctor shi we basia. On ko doctor ni mine. Koni okutu poke ni bia no ochila no ka. You are talking too much. I'm talking too much. Minche obi ababia. Na wo kura de na wo ache, wo de asem na esi. Oye bin akisho. Ade asem na esi. Ade asem na esi. Wo pese on. Akrobotu e do oto leje. Kopisa. Shwe man bo left bo. She wo be wale. Jemo NHIS card na fakọ sa hospital no. Say private to international ombeji. Funsa we nyame o. Esi national. Oh, give me the money. Ya na wo ya baby. National health insurance. Nim pay premium me ko mi fa den. Oh ya ko jen. Ma wontu. Ma tontu. Ni ole. Sa bibi ya me amebusa fo bebusa wasem. Bibi ya me ombebusa wasem. But what is wrong with you? What is wrong with me? Da ba wako di oba bi achi na ne ko achi esu. Na for waka. Say bibi sa. Wo de ba be sheme. Ma be chiro bi baby. Please give me the money na me. You go. You have NHIS card. Go. It is national health insurance. It's not public health insurance. Somewhere. Oh, go. Like so jinamo. Who Jimmy Sika me call private, you call private. Because she then I'll produce you NHIS card. Na say ya chisa card na me san be fia gine ye. Me di me yare beto nche. Me kwa wo fia. You kwale. Aya nkwe. Ah. My heart. Yeah, Roberto. Sama kwa plan. Sama kwa plan. Why don't you? Because exchange is no robbing. You take my wife, I take your own. Best sir. So for what kamati? Ne mom ni sisi ha no me pese wo kan adware ho asem. Me pese me hu se adware no. Wana potin na ebedware me. Na mbre benso na mudi bedware me. Odifo na obedware wo awiakete a abodu mi no. Odifo mudi e. Odifo ja fanya me yakwa. Na mbre ben na bedware. 12 o'clock awia. Awia siso anopa awia 12 o'clock a obeyi wo ho nyina ma medware wo e wo ensuo mu empo kase ni mu. Me enya wona odifo na ekobware. Na sister yi wo ho betimi adware me. Oba ene odifo. Oba ene odifo ene ekobware. Mbacho asem we die e kire ma drink kakra. Me oba warefo. Ontumi ma me kosan yare. Me oba warefo. Me kru nsutu kwan emi se otie nkromu nsem na obeti pa na makogina Mpoano awia dumienu wo san wo yare na ya me hu mesira wo kan yare no wo de metwen papa ma me nwene ho kakra nsan wa ani tobo wa tobo no nko yade ne ma mami de wo kan de se wo ti wei hwa wo ankasa wo ti ntu be ma kwan se unyonku ukunu nipa be ma bi ana wo hwe be ma wo nimu no ehia me na owo nyame honhom wo ni mu idi na wale ne de me pemom na nka wenku ade anka wo so ahonhom ni nyina hwa na hu de ye nti wo de anyway nyama ye to onyinyina no wo ntia na ye to ye nti se untimi you so and ye wo so ntia ye 50 Ghana cedis na ye mfa replace Ewurade obi ha papa no wa ha wo we papa na moya mi ana okum na mukum mi se we de okum fodu fo mi sra mu mo de mo ma mi nwe hu
dear madwene be ka kire me no why kire me san ba why me so me nkuta bi nti kan na me ka sa mo ma me hu bill na ansa no we ya so cha madwene why me sira mo me kwa kire Dimi ma blame po e bi on ha wo kure ni ewia kete anya nwumre anadwokura asanke edwale nkrofo eja mefa de saa na ewia sei na me be woro me ho abeyi saa de ade yesi ho ofori kura nso mu nansan kura o Awurade Nyankopon e di asem kura ni eja mefa na saa Uzi Unia Hey oh I blah 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 Awurade ne dia machi obi fila Awurade Nyankopon Papa Yesu usi woni mu ntokwa a onko ma wo ajuja manyame aje tolo o ye de wa igbo esele mimba chaki ade na wo afam na ma begina wanim na ngbo tolo ka ni bi na wo kwan wa mi no cha mi no o kwahin wa ha me be hun sofo ade sofo ben nya sofo Abrahams sofo dia Abrahams da ube so be ye ube kan ube hwe me etu adwama honhum na amamboa aje ye Awurade e kume Auntie B. Me pesa. Oh, kanokura na wo frame so obesere me ana. Kanokura ne ye wo. Me ba so for Abraham so ade. Inti sa. Na wo ye de wa. Oh, mimi twom na eja o hye wo mu na adua ase ponwe na eja mbeje mframa. Asa. Wo obi fie na wo twem na front page. Aje. Lebi ma kpang meje kpa. Konkodon. This is Auntie B radio station. Here is the news. Read by Auntie Adoma and hey, sister. And awu kranke ya usole a woni na masol foso na ni na medisi foso amwa wona beja ejai